Anting re tla go jwetsa re mokgatlho wa pele go tlo ba jwalo le advocate Mahapi mo re tlo tla re buisana haholo ka tabenana ka senyesemane ba bitsa child labor taba ena ya bana ba sebetsang ba le class didimong ke rata ba tlo tla re bua ka botebo bona ba kgethileng le bona botibileng haholo mme ke batla gore o tlobe ka holo ya rona o di ditaba tseno ha re gotla ba kweng la ditaba mane re na le ditaba tse o tla re bua ka tsona ntlha ya pele le tona ofising ya tona golo dimpotang le kwetse ka mora o kwetliso ya di kgwedi tse tseletseng ya masola boemo bo tlase ba bolaodi eneng e ba hlomella ka tsamaiso e ntle ya sesole le malebela antwa ka boraro la beke ena makwanyane maseru ntlha bobedi e tla kena ho yona a re khutla mono he wena mahaiso ke ntlha e reng mahokela a beriane a le ribe a thagotse selekane sa tshebedisano mmoho le seponesa ka la boraro la beke ena ka sepheo sa ho fenya ditlolo tsa molao tsa boshodu bo hlole mekwalaba mapheleng ha lebese o rialo morena Theo Seleke ha ntle ya boraro ngwanana wa Thabana Morena ya rekisang kgwebong ya morena Mabataung Sepei ha masimo viteng o fumane a rapaletse fatshe lihlo le matha kwana ale ka hagale kwa diba la madi ka maqeba a mabe hlohong le phatleng a patlakiswa spetlele mo of morning hore o fumane ngoro o se atimetse ka la pele la beke ena nka bone borena ba matsieng borokolotse ba bulli ba bulli ho phatsa monongwa ha ka morago ba mela ka metso ngwa hola ile ho ba tlhaloso e re ba bulli ba kgeluile metheo ya lebollo boholo ba bolotsa bana ile mehlala hantla ya bohlano ba iso monna le mo di mashome a mane wa dibibing ha kgwedi mogotlong o di tlamong tsa seponesa sa mogotlong a toropong ka pelaelo ya ho ja kgomo ya maoma ho moshanyana ya dilemo di 14 bosiu bo selang la bone la beke ena o rialo morena Abia kgwedi tse ding tsa ditaba tse tla hleng re mathe o di matsona he mamedi wa Africa FM ka mo he ka tsama ka tingana tsepa ga utlwana ka 89.7 99.3 90.7 93.6 megahertz le ka www.africafm.co.ls ke tla o bala jwang ka mo ka mo Africa Radio Television mo se bona bo Jacob mo ke motlolane ke matlolane ke bona bo Manthati Pushuri ka Soselbeck ka mane ke bona botlopo kgolwana ya ntsa mametsi ka nnete ka tsana ka mane bo mantsho le yena o re o phamisa matso kwa ding ba skomo ba isekile ba mametseng a ke phamisa matso ke bona rona le mametsi le di bakeng ka o fapakana le ho kae ke sentse ke re madimo ho lona Victor Magaola Mpou ke lata advocate Mahapi ke re tlo bua ka tabena wa tsaba tabe e re tlo bua ka yena ya etsala kena ka ga malapa ka mona utlwa ngwana kopana le ngwana le shwele mtsemehlano le shwele mtsemine mona ngwana no wa thusana lapeng mo ha ke le ka monka ke ga tlo thusana lapeng mo ke taba tse dintse tla tloka advocate Mahapi khahla a di rapalaza ke a amela advocate Mahapi nna no lena la tsitsa ka la bone tjena he ntate e hle wa hlantswe ena le phefa ke a bona marangrang ka jeno a wa emithaking la tswe a si a di lupile ka ga di mo na dia ntate se hle ke rapa la ditaba tse o tlang o kena go tsona tseo ke tseba hore ba bang ha bana go utlwisisa ba ke ntwe ba tla go ba ga ngwana ke mo phuthile ne mpa ke ratla nna a be le botshabedinyana mona a nna thusana ka lapeng ka mo go ke taba tse ding tseno re tla ha re di bua mona batho ba bang ha bana di utlwisisa ba ke taba tse ba nkang fela le taba tse bobebe ntate re tle ke nke se ba isena jona ka se ke hle ke se tla go tlabotse tsena re kene tabeng ana de ke ka ntse ke a le bua ka ke o dumedise ke le dumedise ba mamedi ba nane re na le nda tsena ba hawo la taba tsa mo tsini ikile wa bolela ndate ikile re tshwarana ka bo go bua ka taba e kgolo ha ba ke ya tsile la nna ga bua ka tse kgolo empa ina yona ka nnete ikile ke go tla go tseteng le Basotho ya le ha re tla tabeng tsa mosebetsi mane ya le ho hang ke taba e kgolo haholo taba ena ya tshebediso ya bana ba banyenyane le o ka se semane re ke child labor taba ena ntate e kgolo haholo le ka tlhalosa
le metso ya teng e hlile e kolla hona setjhabeng ba rona le dipuo tse mona tseo re bue re le Basotho o tla utlwa re re lefura la ngwana ke ho roma jwale wa mo nka wa mo roma naheng mane kapa mo roma hore a lo etsa lethonyana masimong mane jwale ka molao hantle re se re sheba ntho tse ngata hore na ebe manjo o dilemong tsa ho sebetsa kapo tsa ho bona ho roma ho a lo etsa mosebetsi ebe o tla ya sekolong jwale tokelo tsa hae ke difeng e le ngwana re re shebile hore jwale o tla etsa tataiso le thomo ya batswadi kapa hona batswadi ke bona ba tlileng ba ntseng ba mo otla hore e be motho ya phethahetseng ya tla sebetsa hantle haholo kapa ya tshebetso tsa ho sebetsa ho ehlile re nna le puo tse ngata ntate tsa hore jwale ho otla ngwana fela re sa hlokomele ka nako e nngwe jwale ha o ntso o mo otla o senya kelello hobane jwale ke ya sekolong o tla sheba hona tabeng ya hore jwale a nna a sebetse lapeng mane a diise a nna isekona le kwana eya ntate ke ka nako nngwe ke botjhaba ba rona kapo ke tsamaiso ya malapa jwale re tla re sheba taba tsa mofuta ona hobane re bue ka molao wa mosebetsi ntate taba ena e nketse hodimo hantle haholo molao mona o motjha wa mosebetsi ke tla taba tsa rona tsena eya ntate jwale ka ha re phela naheng e buswang ka molao ebileng e nang le tsamaiso e phethahetseng ya molao le tsamaiso mohlomong ya dipolotiki kapo ya moruo re ikamahanya ntate le di etsahala tse ntseng di etsahala tse re potapotileng le tsa matjhaba tsona tabeng tsena tsa tshebediso ya bana hore di ikamanya le tsona ka botlhoko mokgatlo wa bosebetsi kapo wa lefatshe wa bosebetsi yona o tiisitse haholo tabeng tsena hobane mokgatlo o hlokometse hore hangata bana jwale ba se ba kenngwa tabeng tse seng tsa bosebetsi fela tse tlwaelehileng jwale se le tse ding tse mo hlekefetsang tseo jwale a seng a kena ditabeng tse kotsi haholo re re wa sebetsa tiano kene sebetsong e hlileng e leng kotsi e ka mo bakela mathata a bophelo kapo a dikotsi kapo le lona lefu ka nako ya hopola mehleng ya pele wane ho na le ntho ya Senyesemane e reng ke slavery bokgoba ntate eya ntate ke ka nahana hore bokgoba ha bo sa leyo fela ha o ka sheba di etsahala ka morao tjena e hlile teng bokgoba ha o ka sheba dintwa tse ntse di etsahala pakeng tsa dinaha mohlomong kapo merabe kapo hona bo metseng mono ha o sheba moo o tla fumana bana ba teng ka pele ba ha kene mono ba repuwe ho kenang le sebetsa lona kapo mohlomong ba bona e leng ntle e etswang ke batswadi ba se ba kenang le bona
ha o ka ka ntate wa sheba hape dinteng tsa merabe kapo dikgang tse etsahalang metseng. Dikgang tse etsahalang metseng mona taba e kgolo mono o tla fumana le tlhekefetso ya bana haholo ba basetsana le ba bashanyana hobane ba tla tlhekefetswa ka hore a terebelwa a ise motebong o batla haholo ntate ebe o ya ka hara lefa motebong mane jwale ho tloha a lo diisa mono kapo a lo se diphoofolo hara serame seo hobane jwale mabalane mona o sena jwang kere jwale motebong mane jwang bo se o phame haholo nakong ya pele leo go tlabe motho ba ta haholo taba eno kao fela ntate ke tlhekefetso re na le taba e nngwe kgolo eo re bui ka yona mona ya ho hlekefetsa basebetsi ba haholo ba tlase dilemong mosebetsing mane le ho ba kgahlapetsa ka tsela e mona eo re sa batleng le ho bua ka yona hobane jwale ke ditaba e dihlong haholo tsa motabo. Taba tseo re lokelang hore re di hlokomele re tsebe hore na mona haholo wa ha ke qala ntate ke taba ena ya tshebediso ya bana ehlile ke taba e kgolo haholo lefatshe ka bophara. Le ha o ka sheba dipalopalo haholo tsa mokgatlo wane wa mosebetsi wa lefatshe o bontsha hore bana lefatsheng ka bophara e ka ba dimilione e 160 tsa bana e sebediswang ntse le bana ka mekgahlelo yohle e ne ntse e boletseng. Mme hara batho bana bano ba 160 ba basetsana le 60 e meraro ya dimilione le ha ba bashanyana e le 90 lefatshe ka bophara wa se re ka lefatshe ka bophara le ke dipalopalo tseo re nang le tsona tse batlang di sebetsa na re na le tse leng ka nako di tobile Afrika kapa Lesotho ka kotlolong ntate mme ha o ka sheba dipalo tseno kaofela ko tlo nka maemo a rona lefatshe mona re bakae ko ha o nka sehlopha sa bana ba 10 moo a le mong ho bona moo ke a hlileng a sebediswang ka tsela yona ena ya ho ba sebediswa tlase haholo mme ha o ka sheba dipalopalo tsena ke re ke le 160 a dimilione ha o so akaretsa bashanyana le bana palo eno 70 a dimilione ke bana ba sebediswang ke mesebetsi ena e kotsi ena eo re ka senyesemane ke hazardous ena e kotsi hlileng e mo behang kapo e amang bophelo ba hae le tshireletsego le kgolo ya hae ya kelello kapo ya boikelo gore ehlile mesebetsi ena e kotsi ena eo re tla e sheba hore na ke a mofuta ofeng
re theoele he Afrika mona le Lesotho ha re sheba Afrika a re ka ya sheba tikolo ena e ka tlase ho le hatakalane la Sahara le re bolellwa hore ikile Afrika mona teng taba ena ya tshebediso ya bana ba ka tlase dilemong e hle kotsi haholo ha o ka sheba Afrika ke na le baphaphathehi ke na le batho ba o sa tsebe bona naha tsa bona ke difeng ka tsela e hodimo le tlase ke na le batho ba tlileng ba leng palehong nako ena kaofela kapo ba tlileng ba tsamaya ba batla mesebetsi mme re bua ka diperesente tse 39 ba lefatshe ka bophara batho ba mofuta oo jwale hara bona moo o tla fumana hore ke mefuta e mengata haholo ya bana moo e tse tsa ho baleha re bolellwa hore bana ka Afrika moo selemo le selemo ka lebaka la maemo ano a teng a ho baleha kapo a ho batla borosebetsi ba etsa ehlile selemo le selemo re bona bana ba dilemo tse 5 ya ho tse 17 e le bana ba keneng ditabeng tsena tsa hore jwale ha o ntso ba leiwa moo kapo le bona ba teng jwale hona ona mono paleo moo le mesebetsi jwale ho tle bona basebetsi batswadi ka nako nngwe o tla fumana batswadi ba se ba hodile kapo bona motho ba se ba le dikotsi ba kgathetse jwale ho tle bana e le bona ba sebetsang mme re itse palong yane ya 160 dimilione ke persente e ka bang 2.4 kapo 4 ya bana ba sebetsang ka tsela ya ho ka hore ebe batswadi ba baleha jwale ha ntse ba baleha jwalo le baphaphathehi ha ba fihla mane bua le ba kgathetse le ba ke bona teng date re na le dikotsi tse kgolo re kotsing haholo ka lebaka la maemo a rona a moruo le mokgwa o re phelang ka ona metseng mona dibakeng tse ka thoko ho ditoropo ka sa ditoropong mona re hlaloseha ntate e le naha e batlang e lapile tjena hore ha re hlaloswa re tseba ba ke nnete ntate wa ntjhe motho ha o ko o kenelle dibakeng tseo tse mona ke hlaloswang ka hore ha tshetse maemo a teng a tlokotsing fela re hlaloseha ka sebopeho sona seo re hlaloseha hape ka hore bana ba rona ehlile ha bana mokgwa o nepahetseng o hlakileng wa ho ba kene sekolo hore le ha re ntse re na le thuto yane e sa lefeleng ha re na bonnete ba hore ehlile ngwane mong le mong o kena sekolo ka lebaka la hore ebile ha batswadi ha ba lefelong ho ha re soka ba re iphumana
go na le seponesa kapo go sebeletse go itseng mo go ntse o pototswa bana ba ileng ba ntseng ba sebetsa ka tsela e rileng ba nkuwa ba kenngwa ka hara sekolo la bona motshehare mona ba botsa mopompong mona tla bona ngwana a ntse a nkile dipomponyana ka nako ya sekolo nda a nke dipompong a go a repitse jwale ngwana o tla ya sekolong jwale batho ba bagolo ba tswang go feta mo ebile ba reka ha ba tsotelle tabeng ha ba tsotelle taba ena ntate ba tswa ipotsa ngwane o ha ntse o tla ya sekolo ke ngwana a mang o ya sekolo jwale ba a reka ba a feta taba eno ke ka teng ke hlalosa ka teng ba ya re tsotelle taba ya hore bana ba tseba ka taba ka bo ba ditoro jwale ehlile re na le leano le tetla la thuto e hleng e tlamang bonyane ho thwe ha o le mo ntse leshome le metso e meraro bonyane ngwana a ba le a ipela ka hlaha sekolong dilemo tse ntate Sepo a tsewa ditlatsa hore ke nako yane eo jwale ngwana a tlohang sekolo sa mathomo jwale a ya sephakeng jwale ho thwe bonyane ha e fetile sa mathomo tse phahameng ka dithuso tsa nako a ka mmotsa empa tje ka tseba le wena hore ka tseba hore ehlile dilemong tseno tsa leshome le metso e meraro le a so ka le kona a tla ka ha o sheba dilemo tseno di ka tlase ho leshome le metso e mehlano jwale molao o bontsha hore ha hona ngwana ya tla sebetsa kapo a kena mosebetsing ka tsela efeng kapa efeng a le dilemo tse leshome le metso e mehlano kapo ka o bonyane ha o so o jwalo e be leshome le metso ha qala fihla ho tse leshome le metso e mehlano fela ho ya tlase ehlile ho hang ha ho thusa ka molao ya a hi o ka ba tsama so ke a le ya thusa la teng ho a naida sebetsi ya la teng e sa yo re e bubebe e bubebe ya ona ka e la teng ya o thusa ba la teng teng hore jwale a tse jwale a lo le ba a tlohelle tlomo le mwa e se e ka tsaya wa go sebetsi o hana tala go kenya le leano la thuto e ne e tlamang tate le la thuto e sa le teng mme re le naha re lokela ho ebe taba eno ka boyona e hlile re ntshetsa pele ka se fela taba ka puo fela ka hore o tlo bonahala o kene metseng mona o tlo tswe bana ba mofuta o le ditoropong mona le hohle metseng e fulang ba nkuwe re ise sekolong batswadi ba jalo le bona ba bolelle hore a ngwana ke ke ba sebetsa o lokela ba sekolo o e bang o fumana taba tsa mofuta o sentse le hlola molao le dikgato e se le motho le go tla go tswa mo ho phethela molao ke yona taba e jwale bona re ke Lesotho re na le mekgahlelo e fapaneng ya bana ba sebetsang ehlile ke taba e teng ka bana ka mo ka ipapanya ka taba ya o dilemong tsa ho tloha tse hlano ya tse leshome le metso o mo ke bua ka bana ba hakgeletswang mo dikete tse hlano le makgolo a tsheletseng kapo le 15 tse hlano 15 a tsheletseng a metso e mehlano
le dilemong tsa 12 ho isa 14 re bua ka bana ba 2,200 ka kakare o ha re sa dipang ke dio na ke o tla o kala dipang ka bo ba ya tshaba le mo taba tsena ke ka fumana o mo ndeke tele ka bona ke na tele di ba le go tse ka ka hona lali how o sheba di bonke tse mo le tse ka no tla mo le tse di supile ke dikete le makgolo a boko mashome a supileng a metso e robedi wona ha ntse ra o dumane le thetho ha ba msamang kana le bothata bo boholo ntate dilemong tsena tse hlano ho fihla le leshome le metso le re ipotsa fela hore na ebe ke hobane ka kakaretso ha re se re sheba dilemo tsena kaofela na e batho ba ke ho bong makgolo a mabedi mashome a mahlano a motso o bong ho harisa ka diperesente le diperesente tse 30 a motso o bong bana ba tinka fela ka bana ba tinka bana ka mona ba dikete tse robong makgolo a mabedi mashome a mahlano a metso e robong ke ba sebediswang ba le dilemong tse tlase ha o be jwalo ntate e hlena kwa re dumella hore re kgalo ka mona ka mabenkeleng ka mona so ha o sheba ntle mahlohora ke ya borobong mme o ra ha le ya borobong tjena a se mo gwa ke metlo ge lo kena hore re tle ka nqa ena re tla gutla Lesotho Daram Link e tsebisa dikereke le setjhaba sohle ka menyetla e latelang e fumanehang hona setsing sa yona. Sebaka sa bodulo bakeng sa batho ba ka bang 60, sebaka sa camping, re fana ka dijo bakeng sa dietsahala tsohle tsa hoseng, tsa motshehare, tsa mantsibuha, tee ya hoseng kapa thapama, dihola tsa kopano, sebaka se kgutsitseng se phodileng bakeng la thapelo ya boinotsi moo motho a kopanang le mmupi a potilwe ke tlholeho, dibaka tsa ka ntle tsa di-picnic le ho nka difoto, dipapadi tsa boithapollo le boithabiso, diketswana ka mefuta, ho hlwa le ho theoha mafika, ho betsa dikga. Letsetsa 2700 5453 kapo 5856 8358 ka nako tsa mosebetsi. Ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo. Haeba karabo ya hao ke ee, nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, hlekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho lona ke lekunutu. Se ke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng. Le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano diureng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111. O emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya EPHAD ka thuso ya PEPFAR. LCA Compliance Advert. Rona sa le moya sa Moafrika re hlokomedisa babamedi hore re itlamile ho hlonepha melawana ya kgaso le dipehelo tsa license ya rona. Tse ding tsa dipehelo tseo ke ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete tse sa nkeng lehlakore, tse fanang ka mahlakore ohle ho se motho ya ho boswang. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba se a le moya sena.
mo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo tsa bona ba ka fetela BDRT e fumaneha number 30 Princess Margaret Road, PO Box 15896 Old Europa, Maseru. O se fumana jwang smartphone sa maemo ka mohala ka mokitlana letsetsa *111# ebe o kgetha option A. Kgetha e nngwe ya di-smartphone le thathammo ka mehala eo o e qualifielang. Tswela pele o kgetha moralo wa tifiso o loketseng ho tloha ka kgwedi tse 3 ho isa ho tse 12. Kgetha leano la tefo ebe o lefa 30% ya pele. Lata mohala wa hao mme o lefe mokitlano o salletseng o ntse o sebedisa. O fumana le data, calling bundles le di-SMS tsa mahala letsatsi le letsatsi. Etela shopo e haufi le wena Vodacom ho lefa mokitlano o salletseng ka tjhelete kapa o ka sebedisa M-Pesa o le kae kapa kae neng kapa neng ho lefa. Se molao thuwe Lesotho Express Network. Hlephe chemical e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke. Mohlwatshepe, moroboi, metso ya difate le tseo o sa di hlokeng jareteng ya hao. Monyalo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela. Ha ile tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Letsetsa Hlephe dinomorong tsena 64001234. Ke re ke 64001234. How long Basotho how long ha ke a bona Lawrence Mokoma Teboheng a tekanyo re ntse re mametse Mokoma ka mangana sareta ha mo itumela on chifa a re go mametse le Kimbali fela ha se ke be re amane hapape ke a kgolwa ba utlwa ba haeno re bana o ntse jile ka tsebe mametse taba tsena tse bohlokwa tse o di buang jwale ke advocate mohapi advocate a re otle ke mogahlelo wa bobedi e bile le wa qetela hlakong la rona se ka wa gohlela kgetlo lena re bua tshebediso e ne e sa nepahalang ya batho ho sebetsa ho ba sebetsang ba le ka tlase dilemo tse wa lokela ho ba sebetsa ka ha re re wan ska a sebetsa e ka ngwana ba ho Parisa Soho ka mo o tlhokore a sego a selo la ditoi ka bo tshebetso ya ka online di se tsa ka di ba di mota po tsena go le masuma a sego di offer tona ha di te pa te mo dia se bua ya hlokomela empa taba e ya puta o molao ngwana ka sebedisa jwale e se e tsetamo a sa kela ho be a fumane moputo kwele sekolo jwa kae dipetso tsona taba e le la teng jwale a se le ka sepheo sa ho putswa grazie più a un la civiltà ma tua di capo parava a poi civili stava in un latino la le sue relazioni a solo le guanasca para il mondo come il mondo voi tengo askati kumana la le musibiti o tamaka
o a tla tloela ntho le nngwe lwa thaye mane a diwa a se tšhelete kena ka tlong kotlong a di tselela lefuwe ka kopo ka pele ka mpo ka pele ba e tsaisa le re ka ditsebe ko fetola sebaka hape e se untso o pomeya ke ka ntse e etsa tabena a go tswela pele ke utlwe ena nda akweme hantle ke utlwe ena di tswela pele palo tshwanetse go dileng tsona ka retso a ganara mona fratland palo tse ke mo ntana ke tla tentšha tsena wa putleo thagotse palo ya thaba tentse o bontsha magolo a mabedi masome a kanametse e go a go sheba mo kundante ana ba sebetsang tse ba ya sekolo gore ha sekolo jale kgotsa puo le ikaetse homework a le a make uniform ya ha a itlhophile go ya gape ka dithuso kama e bolo go puisa ma ke bana ba ditse go pedi kgolo a mpedi e le topi kona ke ba ba tsaka ena ke ba gore ba se tsa bantse ka sekolo ba sa sebetsa ba ya sekolo jale ke seno le mashome a mahlano ka kwa mane a lotseo ke go ba sebetsa ba sa sekolo hande ke palo e phameng ao ke tata nana o dikitseng seno e ka ntlhare e re tloela batho ba ba sebetsa company bana ba sekelo re ba sebetsa pele ba tlo tsana hae go ba ithuta ka bo ikle ba ithuta tlo tsana ra banka ba ithuta asine la ke bo mo soka ntle ye taba e tlileng e leng ka sehloohong sa teng eo molao tlileng o emeng ka maoto o thibela tabeng ke hobane ngwana a qala ho sebetsa a le dilemo tse ho hlakile hore o sitwa ho hola hantle mmeleng le kelellong ka qala pele ka hore e ke le hae jale e se kelello eo a ka inahana hantle ka mokgwa o ithuta ka teng ba bola ka taba ya pradi folotse ditlhwatlhwa tsa maatla paolwaneng di bulela go utlwa gore ga se le gape lokela gore mo bope ga ka ba fela bope gore ka thuto ya pheta ka kelong ka neng o sitwa gola gape ke gobaneng ka lebaka la setse na o sepetsa tlile o ruta le tlase kgatelelo e tutu ya kelelo a ithuta a palefonfo jale pele ka ya
Ntate. Ba se tsena go ba le ba tinyetsang bane ha ba ntse sebetsa mo ba tswali to a ko kana phone na bo China ntate mo happy na ko ke ko re ka le botse a ko ke ka le botse hle ha ke tseba le kwa le kutlwa una ntwe ka nye thabe teng una ntwe thabe tshi hona le ntwe thabe tshi e tla mo iloke e tle go bona e go tla ba jwa nna le mapi yana ha ja go tswe pele ntate yana ba a feta na bo kana ba tlo go feta ba ha tla sebetsa mo ha la bibile kana kere a tla sebetsa mo bo ma le ba sa ba na ba le batho ba ba di ba bang bua ba isa ka ntse a go sebetsa o lo le kai na ba tlamo a ka se sa ya le ai tuma a se ke tso mo ke travel a te on na mo na ba tlo ka ka ya le tso ona mpa o le ka mo tsibele na bana e tuma ba se maemo a batlo ya ala ka tira uma ba ka bana o ka le tsa tsa ba le pasa ne ha o shela ala ki bana la ba le tsa ya la tu o jo an ta sa o ja ya ta ha di pasoka tu sa jo jo kai yo mane pakala a mola ana ka bo ni wa o no ku si ka fa be ya ha e le se sta ko dale maemo a mo woti para ina ya twin sabana le mo buka tsela e ka yeno e dira ke mo go hape o bua lokela hore e be batho ba go ba sebetsang e le ba keneng sekolo hantle ntate e be mafapha a ngata mo hore e le ba thuso ko ba ta le yana setjhaba a ipona ha ona mpa hore a ka thusa ho bana ka bosa gona di ba ke o bona le bana ba sebetsa o go ba ba le go mo se kinya mo bo le gam ha o lo na lo mo pai ka na ke taba ke sa ba ke oha Jadi, orang tu lah tahun tadi cara saya siapa, hari ini lokal polis kaki, ini boleh mereka kita, begitu mana, ya atas di kita. Jadi tu siksa oleh apa? Johor dari kami asal kami tadi dari dunia tanah ya sepuluh ya melo lalu tahu bisa apa ini juga kayak nangan jalan dari go tapi kakak tal kena ya
social e bolela hore ngwana leo ka kelellong ka bontleng ba boleng ba hae ka ba maikutong a hae a iphumana a sebetsa le sebakeng se kotsi ka se mo behang bothateng ba tloboutse ngwaneng eno o sitwa ko ya sekolo go dira o tloa kgolong tlhomong ga e ba le kaya ke bona go tloa le ke go tloa kgolong ka yona ga e ba tlhomong a tsetse sekolo o sitwa gore a plane mofuta ono wa gore a mane thuto gore thuto ga ke e kalang go tla dikolong o sa thuto o ya dikolong fela ha kala tloa kala sope a lodi le mathompo ha kala tloa fela o so tla ba o lo sebetsa ka e ka o tla mo bona sekolo ke date a lo ke bua na taba ena to ne mola ke lo ta o tsile ta na ka yo se mola o ba so well kana de pakela ke mola o wan ke ana fanda ke ka di ke tamani ko se di así es nada de que cantaré a Cristo que tutto che hai lo che devo che mo taungona wa bosebetsi wa 2024 e bo pelletswe molao wa mothapwana e melao yohle e ba mo re ka e sheba taba ena ntse e le teng le bontshang bo ha re a lokela ho iphethola ke melao e mengata haholo re batla e sheba le lokela ho sebetsa ha o qala ho tloha fela kgaolo ya botshelela mona o bua ka kelo re ka hopola re ke ra bua ka taba ya hore ke wa kgetholwa ra hanya sebetsi go ba kene go sebetsi ikobele lawan tsamaisa bosebetsi ka sebetsi le ha re se a ka mo motaolo bua ka go ha le ka bo dira ba ya o bana ba sebedise ba le dilemong tse tlang prohibition of child labour le ha re bua ka child labour ba wana tleo ya pele mano e seng fela tshebetso e bobebe re bua ka yane kgolo yane e itseng hlomong isa bokgobeng kapa isa tshebetso maemong a tlokotsi kapa a kotsi haholo kapa a mang bophelo ke molao o supa hona moo hore fela ke taba ya hore re thibela taba ya bana fela ho sebetsa ehlile sa bano haeba o tla ba mofuta o ehlile molao o re ka hara ka mo re taba e ba ebile hona molao mono ha o ka wa bua fa o le mo ba mo lo todos sebedisa ngwana a tla se go di moteng tole di tsene a bo friends ka lona a ile ke tlola molao e ntate le ha o tshome ke mana pedi ho molao mo sa sebedisa ke ta ke ta molao e ko tlo teng ke contract win a whole 200,000
Sama di Pulau Mabit. Apa de hotel tume hotel Pulau pero sua cortina muito yana tika tem muito na tere cara aí né que tu indo de Ramolo ya do Sabana campo Sabana campo ele está vendo the west front of China. Todo mundo tem uma saúde. Porque até a galera chegou no dia de high culture capital já encontramos o caminho por roubar para o mundo. Foi a uma bisa na yung way inulot mo si Lita. Kapa, yung posibility sa kalis, kalitig ninyo sa iba kay kolta. Muna mo kawot, hasin pala ba na kalimot di sinilin silikari. Yung kiki sinilin silikari. Kung alaw, uwi tumana, wala yung matulis yung silikari. Pela sini tahu tabu kau, mulau dah, dia awak kira bukan dia dia itu tim lambu kita mungkin lambu, harus gue katakan itu. Anda de hari petele nda hari petele hekere di mata ku di bakin sarki ka. Iya. Bukan di lalu lah tapi dari hati dia tu ini tinggal makan dia tinggal pasti lah hobi kenangan hidup mau diungkap mau diungkap Hlano pedi hlano nngwe pedi tharo nne hlano ene ke bona e etsa kalamang ke teng le khatlo la hore se ditsa monaka bona ngwana o kala go pele motho a tsa na bo ipunda mo le la sa ata ke khatsi le a tlola mona ke lo tsa bona go ya mo pita ha ke spori sa di pa to para pina go na mo de ta go ta le na ke ya ta we pele lo di hotia de no da yo ti pero pide ta la ne pues tamane la que ta kata la ainya anya di kalau ta ta to hotia ba tiene el panamo pobre tiene de ti de ta de kami ilo como bajo na o tanap tiene sepuluh dicibir ahona mona istek atau nak kumuna kulidu aklat happy dia hata dia dengan kile bile mina hani na tuma amiri hawli chena heri na hakun la ditaba ntlesi yona ko fela ko rele hakun la ditaba ba hai sungre na hakun la ditaba me akore ke ki emelle ka ngai na fela ke kere how long
How long Basotho? How long? Ke a bona Matisetsong Sedibo wa Mofokeng a re o mametse a le ka mahikeng ha ile mama ha mo alusi ka mo Africa Radio Television a re ke se bapala kuti mona ke shebelletse Motlalepula se ne phane a re ntate hlepe ke o mametse ke le ka mona ka clearance go etswana pela la rola ke la rola ka mono ba tla go ya go ka mona ke le itse ka rena re tlo tshwara kae ha go tlorna ka re le mona ka mo Africa Radio Television e mo le mo go tlanela ba phamisetse tsona ha mona ke bona rena go tla rena kae How long, Africa? How long? Bophelo bo tati le di-transactions tsa hao di tlameha ho potlaka jwalo fela. Ntate, ska ba bantšhi tšhentšhena ya shota kapa o tse go balana brother go la mazaza sestere tšhelete ena ga e šote ebile bona go file ngata tsisa okay moratu tla o ntse o phusha gasele ya gago ka cash empa o ka etsa tsotlhe ka eco cash wa patala di-bills school fees wa reka airtime wa romela kapa amela tšhelete go tswa ka ntle le ka gare go naga mo le Standard Lesotho Bank jwalo all from the palm of your hand. It's not just easy, it's the future of hassle-free transactions. Hopola he, skipper cash, rely on eco cash, nolofatsa bophelo ba hao. Let's star 199 hash kapa romela WhatsApp ho 66 bakeng sa ditlhakisetso o ka ba download the eco cash app hona jwale. Econet, inspired to change your world. Mamedi ke o dumedisa ka lebitso la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Ditaba ho mo Africa FM o di ballwa ke Serametau ke di simolla ka ho balla bohashana ba tsona. Mmuso o huletse motlotlei le roleng la dikatse. Kwetliso ya masole a boemo bo tlase ba bolaodi e kwetswe ka molao ke letona ofising ya tonakgolo. Afrika Borwa e dumella banna ho ba dingwetsi. Ditaba ka botlalo. Mamedi ba puo ya Sesotho ya Labonela beke ena ba re babusi ba jwale ba huletse motlotlei le roleng la dikatse ka ho mo sainisa sehlomathiso sa 10 sa molao wa motheo hobane ba batla modidietsane wa SADC ho ba tseba hore se fosahetse. Ba bang ba re motlotlei ka boena o itheoletse le roleng leo. Sena se latela hore basireletsi ba molao wa motheo ba mo qose ka Laboraro la beke ena. Tlhaloso ya lerole la dikatse ke hore ke diketso tse senang moelelo tseo motho a ka hulelwang kapa a ikisa ho tsona. Mantswe a tsamaisanang le lerole la dikatse ke Mamphediphedi, Bosawana, Papadi le Mantlwane. Lerole le hlalositswe e le mobu o sebataolo kapa mobu o mosesanyane o ditseng hodima lefatshe o phahamisetswang hodimo ke dietsahala. Katse ke mofuta wa phoofolo o jang dijo tsa ka tlung le tsa ka ntle. Katse e phelang motseng ha e le naheng e bitswa qwabi kapa setsetseng. Ho tlaleha Mogolwane Ramainwane. Mekgatlo ya basebetsi ya Big Six e khutla ofising ya tonakgolo e sa fumana lengolo le e dumellang ho ya kopana le mekgatlo ya ka Monyakwe bekeng e tlang. Ho bolela Tshepamma Makakole mongodi e moholo wa F2.
Nyaka o re kopanong ya mekgatlo le bosebeletsi ba ofisi ya tonakgolo, ofisi e ne e batla dikateng tsa monyakwe wa beke e tlang, e leng moo karabo e bileng hore ka jeno e lebelletse fela karabo le hore dikateng di tla fana ho monga lengolo ka letsatsi la Monene. Moifa wa ofisi ya tonakgolo o ne o etelletswe pele ke monghadi Ramokgadishale. Ho tlaleha le hakwe la ditaba. Letona ofising ya tonakgolo Dimpho Tau le kwetse ka molao kwetliso ya dikgwedi tse tsheletseng ya masole a boemo bo tlase ba bolaodi e neng e ba hlomella ka tsamaiso e ntle ya sesole le malebela a ntwa ka Laboraro la beke ena Makwanyane Maseru. Motlatsi wa radiphatlalatso wa sesole sa Lesotho Lieutenant Colonel Kelebone Mothi o re kwetliso ena e qadileng ka Aprele ya selemo sena diofisiri di bile tsa hlomelwa ka mokgwa wa puisano ka mongolo dipakeng tsa mafapha a sesole. Paballo ya thepa le ya masole ba neng ba ikenetse ba hlwailwe mafapheng ohle a sesole. Ho tlaleha morao hlale le hlephe. Motswari wa mohlankana ya ileng a bolawa ka February ya selemo sa 2023 ke bahlankana ba ntseng ba le mafifi matsho ka ditlolo tse ding tsa molao o re ha robale ka morao bontshwa tokete e tla hlahiswa ka lekgotleng ha ena dipontshuwa tse kenyeletsang thipa le mapaki a lekaneng e tswa monga kgwebo le ena a le siyo hara ba belaelwa empa a mofumane a ntse a koropa madi pelaelwa ke hore o ne a pata bopaki. Mathato Chipetsa Ramothati o re o mathile le diofisi tse fapakaneng tsa bookamedi ba sepolesa ho lla ka taba ena empa ho bonahala a shapa e kgathetseng, mme ka hona tshabo ya hae ke hore ha ditaba tsena di ka ya ka lekgotleng e ka nna ya tjebelwa matjoing ka lebaka la ho hloka dintlha tse feletseng tse ka etsang hore mora a abelwe toka. Ho tlaleha Mama Tebele Mokwenihi. Morana wa Semonkong hara le tshwanahadi Maseru o re monna wa motse o Ntšhakgampuse o ile a hlaselwa ka dithunya ke banna ba babedi ba sa tsejweng le ho tjhesetswa ntlo le thepa yohle ya yona bosibong ba Laboraro la beke ena. Mofumahadi Mamotena Lerothodi o re banna bao ba bile ba pshatla le mati le ditjana tsa boaisaneng ba Montšhakga a neng a balehetse teng ha morena a ile a mo balehisetsa ha hae empa ka lapere ho tshabela sepoleseng sa Semonkong. Ho tlaleha Teboho Letsiem. O mametse phera ya Phutsalatso Afrika. Phutsalatso ya Modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba Mo-Afrika FM ya Maobane ya kajeno ya usane le ya ka moso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Le khotla le phahameng la Lesotho ka moahlodi Mmabatshwane Hlaele le re kabelo pola ke le lengau le fora ba ipoletse ka boithaopo le maikemisetso ba le molato polaong ya e mong Sandile Austin ho latela mapaki ka bobedi a sub-inspector Ntshime le Mmasetrata Selebaleng. Mmuelli wa Bakusu o re ha bana molato ebile ba ne ba se morerong wa ho ya lekgotleng la Mmasetrata empa ba susumeditswe ke sub-inspector Ntshime. Hape o re ba itse ha ba etsa maipolelo a bona ka bolokolohile ka maikemisetso. Mahlodi Hlaele o re ditaba tsena ha di na moelelo ka ha bao ba ikisitse o le polesa le sa babitsa ba etsa maipolelo ka kelello tse hlaphoetsweng ho se ya ba susumeditseng ho bile ho na le ditokomane tse saenetsweng ke bona le Mmasetrata.
ho tlaleha Mapalo Philapim. O se o ka lefella disebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhefono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 665 le ha e se le wa khela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Bokamedi ba ditjhankana tsa Lesotho karabong ya bona lengolong la diagente tsa ngaka Tshepo Dipholo tsa hore bophelo ba hae bo tlokotsi le tshwaro e mpe bo itse taba eo e hlokolosi haholo, mme ba kgothaletsa hore di e tlalehele sepolesa se thakgole dipatlisiso molemong wa ponaletso le kabo e hlwekileng ya toka, ka ha e sebe toka hore e be bona ba etsang dipatlisiso. Bokamedi bo dumelletse hore Bokamedi bo dumetse hore ke tokelo ya Dr. Dipholo ho fumana ngaka ya kgetho ya hae le hore e lefshwe ke yena, empa diagente di etse ditlhopho le bokamedi ho hlophela taba e jwalo ho etsahala. Ho tlaleha morao hlale le hlephe tsa matjhaba. Lekgotla la molao wa motheo la Afrika Borwa le fane ka kahlolo e dumellang banna ho nka difane tsa basadi ba bona ka Labonela beke ena. Malapa a mabedi a banna le basadi ba maburu a ile a batlana mo ya lekgotla ntlheng e reng ho se dumelle banna ho nka difane tsa balekane ba bona ke tlolo ya molao ya tekano ya Afrika Borwa. Baso ba ngotseng leboteng la mo Africa Radio Television MRTV la marangrang ba itse kahlolo ena ke bohlanya, mekgatlo ya ditokelo le makgotla a Lesotho di se tshwenye ka yona. Afrika Borwa e lokela ho hlomathisa melao ya ngodiso ya masea le bafu hore kahlolo ena e kene tshebetsong. Ho tlaleha Mokgolwane Ramainwane. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Africa FM di terekeng. Moreka Bishop wa kereke ya Eternal Apostolic Church of Christ Mafeteng o re o tshohetse bophelo ba hae ka mora hore bahlankana ba bela elwang o thunyeng wa mosadi wa hae ka Mei ya selemo sena ba kgabodisa dithunya haufi le jarete ya hae shalaneng ya Labonela beke ena. Monghadi Semang Ramarothole wa dikgwele ha Ramarothole o re bahlankana bana ke bao allang ka bona ka mehla o sepolesa hobane ba mo etsetsa dikgatiso tse mo hlapaolang le hoja sello sa hae se sa sekehelwe tsebe. Ho tlaleha tshediso thulo tsebiso. Ho tla ba le phutheho ya batshehetsi bohle ba phutsalatso ena, ditotla, bosebeletsi ba phutsalatso, diparola, moifo wa tumediso ya dibaka, dibini le mafapha ohle a fumanehang ka hara phutsalatso. Ka la bosupa la beke ena, Qwatsaneng Maseru ka hora ya bobedi motsheare wa mantsibuwa. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonetemana ya bohlano. Momamedi ditaba di fella mona e le ho di phethela ke ho balla bohashana ba tsona. Mmuso o huletse motlotleile roleng la dikatse. Kwetliso ya masole a boemo bo tlase ba bolaodi e kwetswe ka molao ke letona ofising ya Tonakgolo. Afrika Borwa e dumella banna ho ba dingwetsi. Memento Homo Sic Transit Gloria Mundi Exaltate Deo ho fihlela nako e tlang haebe e tshweu kgotso.
How long Basotho how long shebana go ke le shome le metso tsheletseng la metso pele re fitla ho reng ya le shome ta go ero rajina o tsebehering ka magahlelo one he ke nka o tshepisa re tle go o itse rona re tlotsa majwang nna le wena he mamedi wa Africa FM ha se ka mata timona le ka o tshepisa ka rela re tla go utla mona re tla go utla ngwana masopa se ke ga ja nako re potlakele nako se ke ga ja nako re mpe re potlakele ha isa re tla go nna rona ha ise ile tjena ha isa le hlakorong la rona ona masopa re tla mo jwale re shapepere le nwa nga pajang hata ba le tjena le tona ofising ya tona kgolo di important le go itse ka molao kwetliso ya dikgwedi tse tseletseng ya masole a bo tlase ba bolaodi eneng ile go ba hlomelana ka ditsamaiso yentle ya sesole le malebana le malebela ntwa ka braro la beke ena makonyane masego mara masopa ke ngwa ntla se tla hle re kena go tsona mme ke a tseba sontse tsa sena nna posa hana jwale hana mo nka ya bobedi ba iso ma okela a dire ya le a le ribe a tha go tse selekane sa sebiselo mmoho le sepolesa ka braro la beke ena ka sepiong sa o fenya ditlolo tsa morao tsa boshodu bo hwileng a mekwalaba mapheleng ha le bese ho rialo morena tieo sileke monna ya re mo di mashome amane wa di bibing ha kgwedi mogotlong o di tlamontsa sepolesa sa mogotlong toropong ka pello ya ho ja kgomo ya maoma ho moshanyana ya dilemo di leshome le metsong e mmedi bosiu bo selang la bone la bekeng ho rialo morena abia kgwedi banna he tseleng taba dithata banna tseleng a taba dithata antle ngwe ba iso ngwana wa taba morena ya rekisang kgwebong ya morena mabatang sepheng ha masi o mafeteng o fungwane a rapaletse fatshe lihlo le mathakwana a le ka hara kwa dibalamadi kama ka ama be hlong a le phateng a potletsetswa spetlele mo fungwaneng hore o se atimetse kana pele la beke ena borana ba matsi mo lokolotse ba bulli ho phatsa monongwa ka mora ho ba mela ka mmetso ngwahola ile go ba tlhaloso e re ba bulli ba kgelwile metheo ya lebollo boholo bo bolotsa bana e le mehlala Accepted more come on 99.7 and 10.3 90.7 and 3.6 megahertz www.mafricafm.co.ls bana ke tlosia jwang ka mo metswalle ka lona ka mo ka mo Africa Radio Television ke bona selwane ara go shebile ke ka Tycoon City ya sebata na re go tletse yo la re tsotso pele go tlotsa matsena tsa monna ke yo ka ditotho a go mama ya mashanyana se a di mo re shumele metsong metswene boletsweng e ke bona se bona ngwana makatla wa mafikeng antsa re ke ka mokema ka mona hlepe thiro le nare le nna ke teng tautona ba teng ke batla bona rena re ba ka jole ke re go tabe ngwana ba sopa o se ya go tlile ka mana ngwana ba sopa e re tle ke ntlha ya gona ya pele mo re tsebang hantla jole ha se re ya tse ntlheng ya pele na ke bana mo go tobisana jolo le Lieutenant Colonel ke bone ya motibi mo re tona officing ya tona go le dipota o le kwetseng ka mora go tliso ya go tsetseletseng eno ya masole eneng e ba hlomella ka ditaba tse seng di boletse ngwana ba sopa ke na le Lieutenant Colonel Motibi kwa sebata pele re theoa re tena ditaba re lokise mona ke di ofisiri tsa boemo ba bolaodi sebata ke o dineng di le kwetlisong on that ke ya sebata ya Motibi ntate a tatera wa mo la lona le nano la tshetse ta ke ga taba e ke lokisitse ba go e tla ga go ba ha ke re boela le ditisa hape ka ke di-officers ba sesole ba boemo ba Lieutenant Colonel
e leng boemo bo kileng ho bona le boemo bo ka tlasa e leng boemo ba major le boemo bo ka tlasa boemo ba major e leng boemo ba deputy e tse ba diofisiri tsa boemo bo tlase ho fela diofisiri tsa sesole boemong ba bolaodi a itsamaiso ka kakaretso ntate re lo buile haholo sebaka taba ke hore lokisitse ha o utlwa bona ntate mo re nepe hantle tle re nepe ngwana masupa se batla tle re nepe jolo ka hatsho Lieutenant Kenneth re di ofisiri tsa ya ka re tsela ka go diofisiri tsa sesole tse di tsa tshwara wa kotsisho le mo ba taolo ke rata ka tsela nngwe ke di ofisiri tsa boemo ba lieutenant general a ke tsa bolaodi ke di ofisiri tsa sesole tsa bolaodi boemong ba bolaodi le tsamaiso ke di ofisiri tsa sesole boemong ba bolaodi le tsamaiso ke a leboha mono ha o re thusitse mono re leboha haholo ke re botse ha re ke utlwa mona ho rena kwetliso e ko tla etsela sesole molemo jwang ntate motho ke ka kopa go tshwana fela ntate tshedi go mpilele ke ka le moraonyana hanyanyana pele ke arabela o hlorofela sepelekela sa tabeng ntate ehlile ho jwalo ka ha le hlalositse ntate mohlomphedi letona ofisi ya tonakgolo mohlomphedi di-important o kwetse ka molao kwetliso e seng e hlalositswe letsatsing la maobane le tshwanetse diofisiri boemong ba lieutenant general major le tse tene tse 40 le diofisiri tse pedi tsa lefapha la thibelo ya bobodu le bomelemele e leng lefapha le tsebahalang ka hore ke DCEO, Directorate on Corruption and Economic Offences e hlaloseha jwalo ka puo ya baditjhabantate jwale kwetliso ena e ne e reretswe ho tshwarisa dikelello tsa diofisiri tseo tse seng ke di hlalositse go ba fa malebela a ntwa boemong ba bolaodi go ba fa tsebo e phethahetseng hodima taolo le tsamaiso tse batsi ho ditho tsa sesole hobane jwalo ka ha ke badile maemo a wa bona diofisiri tseo hohle moo ditsing tseo ba beilweng ho tsona di laola ka ha sesole ba laola masole boemong ba tsamaiso ya letsatsi le letsatsi le boemong ba ntwa e meng ya mesebetsi e ba kwetlisong haholo dumela ke tshebediso e ntle ya thepa ya sesole jwalo ka ha le tseba hore hohle moo ditsing tsa sesole ho na le tsamaiso le bolaodi ho na le thepa hape ho tloha ka thepa e kgaba ditulo difofane dikoloi thepa yohle ba thusang hore ba etse mosebetsi wa letsatsi le letsatsi ke ngwa dintlha tse keleletseng hore ba tsebena ba di sebedisa hantle ha kae hore di ba tswele molemo di tswele sesole ka nako ya hwetso molemo ntate e nngwe ya dintlha tseo ba kwetlisitsweng haholo ho tswela ntate ke ena ya thuto ka matsholo a poloko ya kgotso ebe ngwana o hlokomelehile hore matsholong ao a poloko ya kgotso ho boetse ha se sesole fela se sebetsang moo ho na le mafapha a mangata a seng a keneletse morao tjena a kang sepolesa ditsebi tsa tlhabollo mautlwela le basotho ba nang le ditsebo tse ikgethang ba tswa mohlomong makaleng a kang a bo bophelo le makala a bo matjhabi ho etsa hore matsholo ana poloko ya kgotso a akaretse bohle a thuse bohle ke mpe ke qetelle fela hore ka hodimo ho tsohle ntate kwetliso ena e ne e hlahlelletse diofisiri tseo tse neng di le teng moo ka malebela ao ba a fileng hore ba be boemong ba bomphato wa bona ba dinaha tse ding ga ba teana le bona ba se ba thatafallwa ke mosebetsi jalo ba ba hlokometse hore lefatshe morao tjena e se e le motsana
selo sa Lesotho se nka karolo matsholong a papa ena e ka borwa wa Afrika a tsadileng ka gore ke a sateng matsholo a dinaga tse kopaneng tsa Afrika African Union le lefatshe ka bophara jwalo ka sesole sa Lesotho se na le maqhama a ikgetha dinaga tse kang bo dinaga tse kopaneng tsa America, China, India, Nigeria, Zimbabwe di batla di le mmalwa ka dinaga tseo sole sa Lesotho se na le maqhama a matla go tsona a bileng ba romelang ditho tsa ona dinaheng tse jwang. Ke tla tabeng ya gore na kapa ona le potso nna ke utlwela go botse ha re yanda o ke a leboha ntate. Taba ya nngwe e ke tlhalositseng ke ya gona ke osiri tse pedi tse tswang lefapheng la le la thibelo ya bobodu le bomenemene di-CEO. Mosotho a ka ipotsa gona bona seabo sa gona e be le sefe ba kene jwang dikwetlisong tsa sesole. A ka nnete morao tjena sesole dinaheng tse ngata jwalo ka ise ke ditlhalositse tse na le maqhama le sesole diofisiri go tswa mafapheng a ikgethang a mmuso di se di kenella dikwetlisong tsa sesole. Mohlomong ka baka la mabaka a kang sesole sa Lesotho ke sesole sa setšhaba se sebetsang le setšhaba. Melaetsa ya sesole e feta ka sesole fela bolaodi bo hlokometse gore go na le gore ka nako e nngwe e be ha e fitlhele Mosotho e mong le mong ka kutlwiso e tshwanang. Empa ha o na le karolo ya setšhaba le o e seng masole ba fetisa molaetsa o jwalo setšhaba se atisa se fumana molaetsa o jwalo ga bobebe le ho feta ha e le sesole fela seo e le sona se fetisang molaetsa o jwalo. Taba ya bobedi sesole ka bo sona ntate se hlokometse hore ka bolaodi ba sona twantsho ya bobodu le bomenemene le diketsahalo tsohle tse ka kginang gore moruo o ntlafale sesole se kebe sa kgona gore se di etse se le seng. Ditaba tseo ha di kopanetswe ke sesole le ba amehang di bonagala di ka rarolleha ha bobebe kapa ka pelenyana go feta le sesole le sona se le seng se se letsanang le go fedisa ditaba tse jalo ka tse kginang moruo wa naga. Ya boraro ntate ke ena ya gore sesole se tumme ka gore ka tsamaiso ya sona dinaheng tsotlhe tse di iswang ke bao e tsileng ya e ba masole ba kwetliso dina tsamaiso di bonala morao tena di sebetsang tlago ntlafatsong ya moruo wa sona. Mme taba ena e hlokomedile gore re ntlafatse taba ena ya moruo le tsamaiso re se ke ra etsa sesole fela le bona ba ka ntle ba re ba bulela menyana e le go taba ena ya tsamaiso e ba ame re tle ke re bonela mohlomong ke dira fola godimo dumelo ya kgaello ya mesebetsi. Ditaba tsa ka di ka botsa ha go utlwa ngwana ntate Modimo a ko o tlho gore febele ka go bonala go thupelo ena le hlile kwetliso ena le hlile e fupere haholo hakanana ke bo mang ba neng ba tlhomella diofisiri tse ka ditsebo ba ne ba tswa go kae mme le ba ha Lesotho mo kapa go nona le ba tlhang dinaheng tse dingwe. Ke a leboha ntate ke diofisiri tsa sesole sa Lesotho ka kakaretso tse ileng tsa tlhomella bana ba teng ba kwetlisitsweng ba neng ba tshesa mophato maobane fela ga gona ba tswang ka ntle. Jalo ka ke se itlhalositse gore sesole sa Lesotho se na le maqhama le sesole go tswa dinaheng tse fapaneng ka ntle. Karolo e ngata ya bao ba neng e le bakwetlisi ba tswa gona dinaheng tse lengwe mme ba tlile ba lekgwaeng le tsona matselano kanana ao ba faneng ka ona. Ntate ya ka Modimo ke kgolo e nngwe e tla ba taba ya gore na kwetliso e tshwarwa selemo le selemo kapa e ba le nako ya yona ikgethileng fela. Kwetliso ena ha e tshwarwe selemo le selemo e tshwarwa ka mora nako e itseng ha bolaodi bo hlokomela gore bo se bona le karolo e itseng e batlang e ka tshwarela kwetliso ya lenane la diofisiri e ya qala e tshwarwe. Ke mpe ke hlalose fela gore go fitlhela boemong bona ke kwetliso ena ya mofuta wa yona ya bobedi ka mora ya pele ya mathomo ileng ya tshwarwa dilemong tse pedi tse fetileng ena ke ya bobedi. Ntate sebata ke tsebela haeba o ka ba le potso hodima ditaba tsena tsa ntate Modimo
re tle re mo lokolle. nna motho bo bile taba e kgolo haholo gore naha tsena tse bona le di atleha ke tse o tla fumana gore boeteledipele ba teng ebile masole kapa ba ile ba le kwetliso ya mofuta oo ha go tle tabeng ya ho hlalwanya kapa o kopanye taba ya sesole